Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн силер менен биз бүгүнкү сабагыбыз фазилеттер тууралуу болот иншалла. Фазилеттер тууралуу болот. Билесиңер, бүгүндөн баштап биз Зулхиджа айына кирген болдук. Зулхиджа айы бул ажылыктын айы болуп эсептелет. 10 күндөн кийин биздин ажыларыбыз эмне кылат? Ажылыгын аткарышат иншалла. Ажылыгын аткарышат, насип кыла турган болсо. Яуму тарвия күндөн башталат, 8 Зулхиджадан башталат. Яуму тарвия, Арафа, анын айт күнү болот. Ажылыктарын иншалла аткарып бүтүшөт. Биздин ажыларыбыз иншалла. Биз да эмнени тоскон болобуз? Курман айт тоскон болобуз. Курмандыктарды чалган болобуз иншалла. Биз ошол 10 күндүн фазилети жөнүндө бүгүн сөз кылабыз, туугандар. 10 күндүн фазилети. Musa aleyhisselam. Bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde gelet bu. Musa aleyhisselam bir günü Allah Teala'ya kayırılat. Kayırılıp durup aytat: "Ya Rabbi, ey Rabbim" deydi. Ey Rabbim, men sağa dua kılam, senden surayım. Бирок sen дуамды кабыл кылбай жатасың, ya Rabbi деп айтат. Мага bir söz үйрөткөнүң, ey Rabbim, bir söz үйрөткөнүң, fa'allimni şey'en, ошондой bir söz болсун, ошол söz ad'uka bihi, men ошол сөздү колдонуп сага дуа кылайын дейт. Musa aleyhisselam Allah Teala kayırılat, aytat: "Ya Rabbi, benim duamды kabul kılbay жатасың. Maga bir söz үйrөткөнүң, ошол сөздү айтканда дуам kabul болсун" дегенде, Allah Subhanahu wa Ta'ala жообун караңыздар. Эмне дейт? فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ يَا مُوسَى. Allah Teala Musa aleyhisselamga vahiy kılat, ayan jiberet. Jana aytat: "Ya Musa, ey Musa, ey menin paygambarım, İza dakhala ayyamul ashri min Zilhicce, oşol Zulhiccanın 10 günü kirgende" deydi. Başkaça aytkanda бүгүндөн баштап туруp Kurman aytка чейин, айдын 11-ине чейин. Бүгүндөн баштап туруп айдын 11-ине чейин, августтун 11-ине чейин Zulhiccanın 10 günü болуп эсептелет. Бул 10 gün киргенде дейт Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Kul, тыңбай айткының" дейт. Озуңда тыңбай айтыш керексиң, бул түшпөсүн дейт. Эмне? La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah emne? Bul kelime. Tıngbay la ilahe illallah deyit. Oşondo aqdi haceteke, kanday muhtaçlığın var olsa çeç berem deyit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa aleyhisselam Allah Teala kayırılıp jatat: "Ey Allah'ım, ey Rabbim, sağa kayırılıp jatam, birok jogo gelmey jatat. Maga bir söz үйrөткөнүң, ошол сөздү айткандан кийин, ey Rabbim, sen menin duamды kabul kılasың." Ошондо Allah Teala эмне дейт? Zulhiccanın 10 günü kirgende la ilahe illallah'ты üzbö. Ошондо эмне сурасаң бардыгын эмне кылып берем сага? Берем дейт. Кандай муктачтыгың бар болсо, акди хажетак деген сөздүн мааниси кандай муктачтыгың бар? Ал муктачтыгыңа мен эмне муктачтыгын жооп берем дейт Allah Subhanahu wa Ta'ala. Сөз берип атат Musa aleyhisselamга.
Ошондо Муса алейхиссалам кайрылат. Кале я Рабби, эй Раббим, бул сен мага үйрөткөн нерсе. Куллу айбадика якулуха. Бунун ар бир пендең айтат го. Бул ла илаха иллаллахтын эмнеси бар? Бул өзгөчө бир сөз эмес. Ар бир сага ишенген, сага дуа кылган ар бир пенденин айткан сөзү. Ла илаха иллаллах. Менден башкасы да айтат ла илаха иллаллах. Мага иман келтиргендер айтат ла илаха иллаллах деп Муса алейхиссалам айтат бул жерде. Ошондо Алла Таала айтат. Каля я Муса, эй Муса. Мен каля ким айта турган болсо, ла илаха иллаллах. Келмени кайталай турган болсо, фи хазихил айям. Бул күндөрдө, мына биз азыр бул күндөрдөбүз. Бул күндөрдө айта турган болсо дейт. Канча жолу? Марратан, бир эле жолу дейт. Зулхиджанын 10 айы киргенде бир эле жолу ла илаха иллаллах деп айта турган болсо бир киши, бул айткан келмеси эмне болот? Лау вудиатис самавату саб'у вал ардуна саб'у, 7 кабат асман менен жер жүзү, 7 жер деп атат бул жерде. Вал ардуна саб'у фи каффатил мизан, таразанын бир четине 7 кабат асман менен. Башкача айтканда бул сөз 7 кабат асман жана 7 жер деген сөздүн мааниси Алла Тааланын жараткан ааламын бардыгы деген сөз. Алам деген сөз. Вселенная деген сөз. Бүт. Ошолордун бардыгы таразанын бир четине коюла турган болсо, жана ва ла илаха иллаллах, жана ла илаха иллаллах деген сөз. Баягы кишинин Зулхиджа айы киргенде бир жолу ла илаха иллаллах деп айткан сөздүн алып келе турган сообу, башкача айтканда, түшүнүктүүбү? Ошол сөздөн келген соопту таразанын башка четине коюла турган болсо эмне болот? Ла илаха иллаллах сөзү ааламды эмне басып кетет дейт. Оор басат дейт. Карасаңыздар, эч бир амал кылбай эле кой. Эч бир амал кылбай эле кой. Элестеткиле. Бүгүндөн баштап туруп 9 күн эч бир амал кылба. Соопту. Парызды айткан жерим жок. Эч отуруп ибадат кылбай отуруп деген маанисинде эмес. Эми Зулхиджа айы киргенде ибадаттарды көбөйтүш керек, жакшылыктарды көбөйтүш керек, нафилдерди көбөйтүш керек, орозо кармаш керек, сыяктуу ибадаттар бар. Эч бирөөнү кылбай эле кой. Отур, колуңа бир таспини ал, таспини карма, зикир чал. Кайсы зикирди чал? Ла илаха иллаллахтан башка зикир чалба, бир гана ла илаха иллаллах. 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 Бирок бул зикир тилден эмес, жүрөктөн чыгыш керек. Бул зикир тилден эмес, жүрөктөн чыгыш керек. Зикирдин жери тил эмес. Куранда түзмө-түз аят бар. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб аяты бар. Жүрөктөр дейт, бейпилдикке, тынчтыкка бир гана зикир менен жетет дейт. Демек зикирдин жери эмне экен? Жүрөк экен. Тил болсо жүрөктөн чыккан нерсени тастыктайт, бас халас, ошол эле. Тил болсо жүрөктөн чыккан нерсени тастыктайт. Ла илаха иллаллах деген учурда жүрөк ла илаха иллаллах деп атат, тил болсо чагылдырып берип жатат. Зикир кылган учурда адам баласы жүрөгү зикир кылат, тили болсо ошол жүрөктөгү зикирди чагылдырып берип жатат. Болду, ошол эле.
Адам баласы tildi kıymıldatpay, ün çıgarbay zikir kılışı mümkün mü? Zikir kılışı mümkün mü? Kur'an'da en faziletli zikir oşol zikir. وَذْكُرْ رَبَّكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ayet kerimesi var. Rabbingdi zikir kılgının, estegirin Allah Taala'na zikir kılgının, birok senin zikirin tadarruan öttö kiçipeyildik menen boluş gerek. Öttö kulçuluk menen boluş gerek. Öttö pastık menen boluş gerek. Ve hufyeten jana kupuya boluş gerek. Ozundan bir ün çıkbaş gerek. Bir söz çıkbaş gerek. Oşondoy Allah'ты zikir kılış gereksin deydi. Al kaysı jeri menen bolot? Bir gana jürek menen. Közdü cumasın, jürögündü açasın, jürögü menen zikir kılasın. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe. Til menen bolgon zikir bolsa, til menen aytılgan sayın anan emne denenin bütkül tarapka bu zikir taraydı. Kur'an'daki zikir kılgan insanlardan maksat bir gana til menen dana jürök menen emes. Başından başlap turup teğildiyine çen, tırmağına çen zikir kılış gerek. Adam balasının denesinde kança kletka var olsa, ağır bir kletka özünçe zikir kılış gerek Allah subhanahu wa ta'ala'nın. Oşun menen koşo, adam balasının düşmanı olgun nafsisi dağın zikir abalga düşüş gerek. Kaysı kul canı menen, nafsisi menen, denesi menen, başındagı bir çaçı menen, butundagı tırmağı menen Allah Taala'nın zikir kıla turgan bolsa, mına oşolor jönünde Kuday Taala Kur'anda ve zâkirînallâhe kethîrâ. Allah Taala'nı köp esteyt digen kuldardı Allah Taala maktayt. Bul oşol kuldardı. Jönüne jatып alıp tilin kıymıldatkandar emes, alar zikirçi bolup eseptelbeyt. Kur'an alırsandan. Biz bolsak, geçiresinger, oşol ikinci türdögü zikirçilerden de bolalbay çatağız. Jönür oturup alıp tilmenin künütünü zikir kılıp. Anda biz jönde söz de yok Kur'an'da. Kuday saktasın. Biz jönde söz de yok Kur'an'da. Toğandar, oşonçoluk jеңил деп ойлойсуңар o, Oğuzundan bir jolu la ilahe illallah de, 7 kavat asman menen jer yüzü emne olot, anın aldığında jеңил bolup kalat. Oşonçoluk oңой bu. Jönele la ilahe illallah dep tilmen aytуу bu. Anda oturaldı күнү-түнү la ilahe illallah, la ilahe illallah, beşke gireli, emne var. Sahabaçı, sahaba kanın tökken, canın bergen, malın mülkün bergen, beşke giri üçün. İnnallâhe iştara minel mu'minîne. Allah Teala mu'minlerden satıp aldı, emnini satıp aldı. Kaysı mu'minlerden, sahabalardan. Amwalahum ve enfusahum. Alardan mal mülktörün cana canların satıp aldı. Anoruna emne verdi, beşti verdi deydi. Yok. Çok. Mojerdeki la ilahe illallah jüröktөгü takvalıkka jaraşa bolot. Jürögüңdөгü la ilahe illallah Mojerde kança adam bar olsa, oşol adamdın la ilahe illallahları birbirinden bölök bolat. Birönün la ilahe illallahı bir soğupta alıp gelbeyt, birönün la ilahe illallah 7 kavat asman menen jer yüzünün oğur basıp ketet. Bunu düşüngüle toğandar. Bunu düşünüş gerek biz. Birok kanday bolbosa dagın biz bul hadistin bergen sırtkı manisine amal kılabız. Düşünüktü mü? Kanday bolbosa dagın. Men az aytkan tereң oy bular. Men az aytkan nerse mаңыз. Birok kanday bolbosa dagın. Tuğandarım.
Azırkı İslam ağlamı bilesinger mi? İslam ağlamı Жаңғақтың маңызы менен алектенбей, жаңғақтың қауағы менен алектеніп жатат азыркы учурда ислам алам. Биздин мусулманчылыгыбыз азыркы 21-чи кылымдын мусулмандардын мусулманчылыгы түстөн башка бир нерсе болбой калды. 21-ci kılımdın Müslümandardın Müslümançılığı bir gana tüs bolup kaldı. Koşulasınlar je koşulbaysınlar mı? Tüs. Orusçası obraz. Arapçası şekil. Bu Arapçası. Tüs ele olup kaldı. Жаңақты аласың, жаңақтың қауағы менен бар ғой, скорлупасы бар жаңақтар. О, соным деп айтасың. Бирок бұл жаңақты жармайын içindегі маңызы бар ғой, ошол маңызы канчалык деңгээлде таттуу, дамдуу, чирикпи, чирик эмести. Бир гана чакканда көрөбүз. Азыр биздин учурубуз ошол учур. Биз жаңакпыз. Ар бирөөбүздү жаңакты чаккан сыяктуу чаап көрө турган болсо, ичибиздеги курттар чыгат. İçimizde kurtlar çıkat. Бұл hadislerdi kavak cihatından düşünmüş gerek. Бұл hadislerdi mаңыз cihattan düşünüş gerek. Mаңызdan düşünüş gerek. Kavak cihatı kim la ilahe illallah ozundan bir jolu la ilahe illallah bir jolu aytkan bolso maşallah jeti kavat asman menen alamdın soğunan da köp soğup berilet eken. Бұл kavak degen түшүнүктүү sırtkı түшүнүк бул. İçindeki mаңыз bolso жүрөк маселеси. Senin Kuday menen болгон махаббатыңга жараша болот. Махаббатың канчалык күчтүү болсо, озундан чыккан сөздүн таасирдүүлүгү ошончолук күчтүү болот. Периштелердин алдында, Аллахтын алдында, момундардын алдында аймасы жок. Мен дагы бир жолу кайталап жатам. Кандай болбосун, биз сырткы жактын маанисин алып туруп, жок дегенде ошо менен амал кылалы, жок дегенде. Бирок бул маңыз эмес, максат эмес. Түшүнүктүүбү? Дагы кайталап жатам. Эмнеге бул нерсени айтып атабыз? Себеби биздин абалыбыз ошол. Адам баласынын башында допусу жок болсо, сакалы жок болсо, узун кийими жок болсо, мусулманчылыктан шектенип жатабыз биз. Мисалы. Түшүнүктүүбү? Кандай болбош керек? Biz azır obrazga baylanıp kaldık. Бирок шариатта образ, түз экинчи орунда турат. Буну унутпаңыздар. Эмнеге дейсиңер? Эмнеге деген суроо беришиң мүмкүн. Анткени Куранда образ тууралуу бир да хадис, бир да аят таба албайсыңар. Эмнеге деген суроого жооп. Куранда образ тууралуу, түз тууралуу, шакил тууралуу бир да аят таба албайсыңар. Бир да аят таба албайсыңар. Түшүнүктүүбү? Бирок жүрөктөгү амалдар тууралуу болсо, Курандын 99% аяттарынын бардыгы жүрөккө тийиштүү. Бардыгы жүрөккө тийиштүү. Кулк мүнөзгө тийиштүү. Амалга тийиштүү. Мамилеге тийиштүү. Момун мусулмандын азыркы учурда эң чоң көйгөйү, эң чоң оорусу Курандан алыс болуусу. Куранды бир гана намазда окуйт, Фатиханы маанисинде түшүнбөйт, Ихласты окуйт намазда, маанисинде иши жок мааниси менен. Ихлас эмне жөнүндө? Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Аллах акбар окуйт дагы. Раббим эмне деп атат бул Ихласта? Elhamdülillahi Rabbil Alemin okuyuz bирок Elhamdülillahi Rabbil Alemin manisini takır, işimizde yok manisi menen. Alıspız. Ekinci olsa Batada, Kırkıda, Cıldıkta, Kur'an'da, tiyakta biyakta okuyuz boldu şu. Bata tileyiz dağın. Bata tilegen, Moğoldo'nun tilegen batasında düşünmüyoruz. Ne de atat bol. Bizdin Müslümançılığımız oşol hazır koşurdu. Kur'an menen mamilemiz bul bizdeki. Kur'an menen mamilemiz bul bizdeki.
Бирок кече жөнүрө отуруп, тамактанып отуруп, диванда отурсам, четте бияк Куран турат. Намаздан кийин Куран турат. Эмне кыларымды билбейт. Телефондан тажадым. Ачасың Facebook'tu баягы элемелер. Өчүрдүм дагы. Куранды алдым, ачтым. Карасам Кахф сүрөсү. Окуй баштадым. 15 минут окудум. Бирок 15 минут ичинде ошончолук нерсе өзүм ачтым, туугандар, Курандан. Кахф сүрөсүнө эле ошончолук нерселерди ачтым. Жашоом жеңилдеди. Билесиңерби? 15 минутта жашоом жеңилдеди. 15 минутта жашоом жеңилдеди. Ey Rabbim dedim, sen meni ошол Курандан алыс кылбаганың. Я Рабби, алыс кылбаган бул сенин сөзүңдөн. Ар бир мусулмандын милдети жашоосунда жок дегенде бир жолу Куранды окуп чыгыш. Жок дегенде бир жолу Куранды окуп чыгыш. Өтө маанилүү. Хадиске кайтайлы. Хадиске кайталы. Ким Зулхиджанын алдыңкы Зулхиджанын башкы 10 күнүндө ла илаха иллаллахты дей турган болсо, анда эмне болот дейт? Аллахтан буга берген сообу 7 кабат асмандан жана жер жүзүнөн ага артык болот дейт. Ошончолук чоң соо бар. Анткени Азирети пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: أفضل ما قلت أنا وما قال الأنبياء قبلي في هذه الأيام. Бул Зулхиджан 10 күнүндөрүндө мен жана менден мурунку келген пайгамбарлардын айткан эң фазилеттүү сөзү бул кайсы? لا إله إلا الله وحده لا شريك لك. لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zulhicce'nin 10 günü kirgende жана Hazreti Peygamber'dan murunku peygamberlerden bardığı bul aydın, başkaça aytkanda бүгүнкү августтун 1 августтан баштап туруп 11 августка чейин деп айталы, эми круглый айтып коелу. Ошол күндөрдө эң фазилеттүү сөз кайсы сөз? La ilahe illallah vahdahu la şerike leh. La ilahe illallah vahdahu la şerike leh. Oldu. 10 gün bu amalda atkaralı inşallah. İkinci kaysi amaldı kılavuz? Oroza. Arafat gününe çeyin oroza okarmayız. Hadiste okuyulu, hadiste kıska aytam inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytkan. Zulhicce'nin 1. gününde Allah subhanahu wa ta'ala Adam aleyhisselam'ı geçirdi deydi. 1. gününde. Kim bu Zulhicce'nin 1. günü oroza karamay turgan bolsa günölörün bardı geçirilet deydi. Zulhicce'nin 2. gününde Allah subhanahu wa ta'ala Yunus aleyhisselam'ın duasını kabul kılgan jana balıktın kursağından Yunus aleyhisselam'ı kutkarat. Kim 2. günü oroza karamay turgan bolsa Allah subhanahu wa ta'ala 1 yıl күнө кылбастан, кыпындай күнө кылбастан ибадат кылган соогун алат дейт. Эресетте 1 жыл такыр күнө кылбайсың. Адам баласынын күнө кылбаган 1 сааты жок. Күнө кылбаган 1 сааты жок. Адам баласынын. Бул жерде Аллах субханаху ва тааля 1 жыл жазат, 1 жыл ичинде ибадаттын соогуну берет. Ошо менен кошо такыр күнө кылбагандын соогуну берет. Субханаллахи алазим. Канчанчы күн экен бул? Ия. Ооба. 2. күнү бул. 3. күн Аллах субханаху ва тааля Закария алейхиссаламдын дуасын кабыл кылат. Баласы болбой дуа кылып, я Рабби мага урпак берди. Аллах кабыл кылат. Ким бул 3. күнү орозо кармай турган болсо, Аллах субханаху ва тааля кайсы дуаны кылган болсо барын кабыл кылат дейт.
4-cü günü Allah subhanahu wa ta'ala İsa aleyhisselamды bul dünyaya alıp kelgen günü bolup eseptiret. Kim 4-cü gün orozo karmay turgan bolsa, Allah subhanahu wa ta'ala oşol kişinin jaşoonun maşakkatынан jana gedeyçilikten kutkarıp çıgat deydi Allah subhanahu wa ta'ala. Gedey bolbойт bul insan. Kim 5-ci gün kıyamat gününde bul insan ulu periştelerмен birge bolot deydi. 4-cü gün orozo karmagan insan. 5-ci gün Musa aleyhisselam törölöt. Kim 5-ci gün orozo karmay turgan bolsa, munafıktıktan jana kabir azabынан kutkarılgan bolot. Öte maanilүү karasaңыздар. Munafıktıktan, ekijüzdүүлүктөн jana kabir azabынан kutulат deydi. 6-cı günü Allah subhanahu wa ta'ala ar bir paygambarga bir jakşılıktın eşigini açıp bergen. Kim 6-cı gün orozo karmay turgan bolsa, Allah subhanahu wa ta'ala aga merim gözü menen karayttagın tübölüktü azapka salbayt deydi. 7-ci gün Allah subhanahu wa ta'ala 7 tozoktun 7 eşigin jabıp koyot. Jana bul 10 gün ulanat deydi. Kim oşol 9-cü gün orozo karmay turgan bolsa, Allah subhanahu wa ta'ala 30 kıyınçılıktın eşigin aga jabıp koyot, jana 30 jеңилдиктин eşigin aga açıp koyot deydi. Karasaңыздар, kim 8-ci gün orozo karmay turgan bolsa, 8-ci gün emne болгон экен? Taruya günü bolup esептелет. Kim 8-ci gün orozo karmay turgan bolsa, hiç kim bilbegen sooptu Allah Taala aga жазып берет deydi. 9-cü gün Arafa günü bolup esептелет. Biz Arafa günü dep koyobuz. Kim 9-cü gün Arafa günü orozo karmay turgan bolsa, Allah subhanahu wa ta'ala ötkön жылдын günöөлөрүn jana bir kele turgan bir жылдык күнөөсүn алдын ала keçirip koygan bolot deydi. Bul günü Allah subhanahu wa ta'ala dindi toluğu menen düşürgen boldu. Ayatta "El-yevme bugün ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti." Men bugün sizlerge diniňerdi toluq jetkirdim, jana nimatımды toluqtadım deydi. Din oşol günü toluq büttü deydi. Arafa günü inşallah. 10-cü gün bolsa kaysı gün? Kurban ayt günü. Kim 10-cü gün emne kılsa, 2 reket ayt namazını okusa, andan kim kurmandıkты çalgan bolsa, oşol kurmandıktın en birinci kan tamçısı jerige tüşerek Allah Taala oşol kurmandık çalgan insandın günөөsүn jana jakındardın günөөsүn koşa geçiret deydi. وَمَنْ أَطْعَمَ فِيهِ مُؤْمِنًا Kim oşol günü bir momunga tamak jedirgen bolsa, bir nerse ikram kılgan bolsa, je sadaka bere turgan bolsa, Allah subhanahu wa ta'ala kıyamat gününde bütün jamanlıklardan, korkulardan koopsuzluk içinde jaratıp koyot deydi kıyamatda al insandı. Sağa korku bolboyt kıyamatda. Jana mizanda, tarazada amalı Uhud toğusundan da oğur bolot deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah subhanahu wa ta'ala inşallah bu hadiske bizge amal kılığı nasip kılsın. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin bi rahmetike ya erhamer rahim.